Assalomu alaykum, hurmatli Баткен shahrining turg'unlari, yana ayriqcha haydovchilar. Shunday Баткен shahridagi ichki ishlar xizmatining yo'l xizmatkorlari, qayg'ulari uşul haydovchilar uchun atayin yo'l erejesin qanchalik dengelde bilib, agar unutib qolgan bo'lsa eslatib qo'yaylik degan maqsadda hozir shul yo'l xizmatkorlari, GAI xizmatkorlari o'shantib yo'lda avtomobillarni to'xtatib, hozir suramchilar bo'ladi. O'zingizlar ko'rgandinglar, bu yerda hozir ishlab yotgan uchun Bu aka qaysi yo'l belgisi? Предупреждающий алдында круговое движение бар деген. Пулч. Бұл односторонний жолдың бүткөн эмеси. Предупреждениеси. Қалсаңыз естейсіз, білбесеңіз біле оласыз да. Бұл қайсы жол бөлге? Мұнысын білбеймін. Оны білбейсіз. Сол знакты айтыңызшы. Бардық жолдорда кесіліштерде қойылады. Тоқтатуға мүмкін емес деген, да? Тоқтатуға мүмкін емес деп ойлайсыз, Бұл шу? Көрініп тұрады знак. Бұлам жол ғой деймін, тоқтатуға мүмкін емес. Тоқтатуға мүмкін емес. Бұл шу? Запрещен стоянкада, тоқтатуға запрещен. Жолдогу жол белгилерди билбеген айдоочу бул коркунучтуу деп койсок болот да. Баарыбыз жолдо жүрөбүз. Хамит өлгөндө ушунчалык аракет кылдым. Qaysi yo'l belgi? Mına qaysi yo'l belgi? Главный жол белги. Главный yo'l bu. Главный yo'l bu. Эми келсең, бияк главный жол түшүнүп. Bu qaysi yo'l belgi aka? Bu qaysi yo'l belgi? Bu круговой же торпуштугу. Bu qaysi yo'l belgi? Запрещен. Qayerga запрещен? Эми кайка кирип турса, şu жака запрещен да, кирге турса, кирге. Girgenge tüy salınat. Çok кирге тиң. Түшүндүрүү, жеткирүү иштери жүрүп атат. Ошондуктан сизге бир 5-6 знак көргөзөлү. Жооп берип койсоңуз, Yok mı? Бул Выброс грабли. жолдун кооптуу чети. Опасная обочина болот. Опасная обочина. Булчу. Уступи дорогу. Уступи дорога. Жол бошот деген белги. Булчу. Главная дорога. Главный дорога. Булчу. Выезд запрещен. Кирүүгө болбойт, выезд запрещен. Туура. Указатель направления, да? Түз жана оңго. Bu aka qaysi yo'l belgisi? предупреждающий алдында круговое движение бар деген. Пулч. Бұл односторонний жолдың бүткөн эмеси. Предупреждениеси. Қалсаңыз естейсіз, білбесеңіз біле оласыз да. Бұл қайсы жол бөлге? Мұнысын білбеймін. Оны білбейсіз. Сол знакты айтыңызшы. Бардық жолдорда кесіліштерде қойылады. Тоқтатуға мүмкін емес деген, да? Тоқтатуға мүмкін емес деп ойлайсыз, Бұл шу? Көрініп тұрады знак. Бұлам жол ғой деймін, тоқтатуға мүмкін емес. Тоқтатуға мүмкін емес. Бұл шу? Запрещен стоянкада, тоқтатуға запрещен. Жолдогу жол белгилерди билбеген айдоочу бул коркунучтуу деп койсок болот да. Баарыбыз жолдо жүрөбүз. Хамит өлгөндө ушунчалык аракет кылдым. Qaysi yo'l belgi? Mına qaysi yo'l belgi? Главный жол белги. Главный yo'l bu. Главный yo'l bu. Эми келсең, бияк главный жол түшүнүп. Bu qaysi yo'l belgi aka? Bu qaysi yo'l belgi? Bu круговой же торпуштугу. Bu qaysi yo'l belgi? Запрещен. Qayerga запрещен?
Endi qayerga kelib tursa shu yoqqa zaprashanda kuzga tursa kuzga. Jirgenge tüy salınat. O'sha kuzga tiyib. Lerini tushuntiruv жеткирүү иштери жүрүп атат. Ошондуктан сизге бир 5-6 знак көргөзөлү. Жооп берип койсоңуз, а? Gap yo'q mayli. Бул Выброс грабли. жолдун кооптуу чети. Ha. Опасная обочина болот. Опасная обочина. Булчу Уступи дорогу. уступи дорога. Жол бошот деген белги, а? Булчу Главная дорога. главный дорога. Булчу Выезд запрещен. кирүүгө болбойт, выезд запрещен. Туура. Указатель направления, да? Түз жана оңго. А,